shabohurira yahaye kushaboko byabanagamba n'abahereza b'ibyamagara na munonga bokora mu marwariro abakwataga n'eby'eminyeto aha mushomo gwakorerwa muri Mbarara city. Ogu yajya kuba kubana bareba mu marwariro gabo bareba abana bingi kuruga ha myaka 20 kuza hari 24 nibeyongera kwatwa kakoko ka sirimu yagira ngo necyakabika hango kandi echo necyakabi munonga habo kuba nibakwatwa kugwire bashiri bato kandi babuturiza nabandi. Yashaba bazire okutamwa amani mingi okureba ngo abana babo tubazambye kuterana. Abazire sitema amani okukabura abana bitu abegesa bakuru b'amadini tongere kujumerera umucwego wo kuzomu yo kuterana okutari safe kugira ngo abantu babasa kwerinda akakoko kasirimu. Yagira ngo mu district ya Mbarara bishiki 14 hari 10 no batungenda iki yagira ngo nikibateganisa munonga abamwe bargoma mashomero abandi bagira ubuzuba bani bazara. Bweni tongera kubehanangiza abishibita batabajyokwe abamvurikize abari kutureba mwehangane mu mwishomero muhikize by'abashomesa bakubagambira mwerindo kuterana okisa umurayise myaka kandi mukaba muri kubasa kugirenda ezimwetekatekire kugira ngo zitakabateganisa. Omushomo gugwa bagutebekanisibwa hansi ya project ya university and facilitator for community based sustainable solutions for demographic challenges mu Western Uganda. Dr. Joseph Ngonzi omutendekyo mukuru ahitendekero lya Mbarara University of Science and Technology yagira ngo ashemeye kutebwa henkora okureba ngo abana bato bayegesebwa na munonga okuba kubasakuraje batine kikubateze nsibo ngo kutwarenda bakiri bato. Most of the diseases that sexually transmitted occur within this category of young people. And hence there is need for them to be to be addressed in a way that is friendly to them. Kamugisha anodi koneta wa project teji yagira ngo nibaza kugumiza mu gukora emishomo kubangura abantu na munonga eminyeto mu district zona. Mwene rizoba twatera Mbarara kugira ngo standikireho byo muteze tuzena no mu district zindi 3. Gasha kwa Abdukarim Sengendo.